tiwaza ubitekereza nubwo no bitekereza ntacho bizaga habimbwira wama wiriko gusa narindi urimo wari kubona ko wabaye nta bundi buzima nta buzima bukiyabaye kose bahitse kuye gusinzu ibati ako amazi yose y'ivyatsi bayatwitse ivyatsi yose bayatwitse mwamubireba gutya musanga umwana wose wahiye mu mazi kwa ko dugenda gutya mwambukuye pana n'umuriro amazu hayasha duhunga umuriro kugatara bati ngo nimba heza umwana gisimo waheza baturamo duheza gisimo waheza ati mumpe mu maboko ndanze ntabwo mubaheza gisimo waheza araho yamagenza umugonga ahagarana kari munanze kumumuheza ngo ariko ndamuzana hari ndamubwira ngo kuvuga ngo mukure mu maboko yanje banzu nice mbone kuguheza uyu mwana ubona kumukura amaboko nuko yamaza yamatora amazaranga inkoni akankubise naje namagira umwana gutya wanga kumurekura nama mwica gutya nyine nawe muhicuka amazaranga babagore babavuje induru mubavuze induru uwari barimo mukuru bari nkare kuri iriya nzu arahindukiye araje niki ati ndamubwiye ngo ntabwo umwana aranga ndatese umugire gute ati ndamushinja ndatese ushinja umwana kubera iki ngo se ngo umwana w'inzoka ngo sinzoka avuga gutyo ngo umwana w'inzoka sinzoka kongeye kubasuhuza inshuti zacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi muri ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze muri kiganiro tugiye kubamo mwebwe mutarakora share comment subscribe mukomeze muyikore mudushigikire kugira ngo ibiganiro byacu bigende bibageraho umunsi ku wundi kandi turabakiriye abari kure abari hafi dukomeze tubane muri kino kiganiro tugiye kubamo murabona ko turi kumwe n'umutumigwa udasanzwe twabasezeranije ko tuzabazanira ibintu byiza kandi bidasanzwe haba mu buryo bw'indirimbo haba mu buryo bw'igitaramo haba mu buryo bw'ubuhamya butandukanye twababwiye ko tuzatubazanira ibintu kandi bigenda bibafasha hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi wacu ni umushumba ni umupasitori niwe tugiye kubana muri kino kiganiro reka ngusabe wewe udukurikirana cyangwa se uzadukurikirana tukureho urushinge ndabizi ko nukurikirana kino kiganiro hari ibyo uza gukuramo bizima bigufasha kandi wenda bituma utera intambwe mu bikorwa bya buri munsi abantu bagenda banyuramo haba kudacika intege haba kwizera Imana n'ibindi bitandukanye bigenda bidufasha muri ubu buzima hanyuma nkuko bisanzwe nje amazina mumaze kumenyera ni Ezekiel William channel ni Ezekiel 9 TV hanyuma reka dusabe umubyeyi wacu hari abantu benshi wenda bashobora kuba bamuzi n'abandi bake batamuzi reka atangire atwibwira atubwira amazina kugira ngo abantu baze kumumenya turakwakiriye mubyeyi wacu saba murakoze ego amazina nitwa Paseri Lazaro Mukari ego irindi bakunda kunita ni rya ruhara rya sogokuru ariko nyine ayanje nayo ngayo murakoze cyane natwe n'ibyo tumenyereye rya ruhara no kuvuga ngo rya ruhara ni rya sogokuru wawe tuguhaye kaze muri kino kiganiro mubyeyi wacu kandi turagushimiye ku mwanya mwiza waduhaye hanyuma nagira ngo duhite twinjira mu kiganiro nyirizina kuko pastor afite ubuhamya bukomeye afite ubuhamya butangaje dushaka kubasangiza uyu munsi pastor ubuhamya twifuza ko udusangiza ni ubuhamya na ubwanje wavuga na amakuru make mfite ariko dushaka ko uyaduheza mu buryo burambuye ushobora kwibuka igihe intambara yatangiriye mu Bibogobogo hari mu huye mwaka n'amatariki wibuka kuko iyo ibyo bintu bibaye by'intambara byanga byakunda hari ibintu abantu batibagirwa iriya ntambara yabaye mu Bibogobogo isenya Bibogobogo abantu bahunga benshi yabaye ryari amatariki niyo ntomenya niyo ntokwibuka kabisa amatariki ntabwo wibuka neza ariko hari nka 2 ngire ngo na 20 na kangahe twageze hano 2020 na kane ngira ngo cyangwa na 3 na 4 aho ngaho kuko izi ngizi ni intambara ibaye vuba cyane yasenye nyine wacu hanyuma ni intambara yaje gute
byari bimeze gute mwe mwari muri yo? noneho habaye umunsi wari umunsi w'akazi gatatu twari mu rugo nyine twicaye aho ngaho iwacu umusore w'iwanje umwana wanje yaragiye Baraka igihe ndi muri rezo nashakaga kumubaza aho ageze mbona turutse ku murambere ko araza yiruka cyane nibaza ikibaye kuko bagendaga dufite impuhwe zinzira bacagamo kugira ngo nico kibazo nibwira ko ari cyo kibazo yahuye naco araza ngo amare gushika angeze iruhande nti amakuru namake nayo maze akiri nkariye kuko numvaga nyine byampagaritse umutima arambwira ati amakuru n'ay'intambara twumva ko mu Magunga hatewe aho ngo ambwire gutyo ngo ntegere nyine numva nyine hatewe ngo amasasu koravuga abantu kera batangiye guhunga nuko nanone sinavuye kuri telefone mpamagaye abanyamagunga mpamagaye paseri Rudahigwa aranitabye turavuganye arambwiye ati ikibazo nyine cyabaye habaye intambara igoye ndasuye mpamagaye paseri uyu mwene Rwizihirwa nani uramwibagiwe ndamuhamagaye nawe noneho icyo mbaye bahamagarira yego intambara irabaye ariko noneho mufata abantu bareke gukurikira inka nimba ari inka zagiye kuko twari tugize iminsi baza kunyaga inka bagaruke mutekereza ko wenda ari abantu baje gusa kunyaga inka kwiba inka ndi abana ntimubarekura abana ngo babakurikire muri ico gihe uruboje kubagirira nabi aho nuko ngo mare kubagirira icyo baramusubiza batoyaye intambara yabaye iyindi ntabwo ari ukunyaga inka bisanzwe bya bimenyerewe ni intambara yo kwica abantu nibwo bambwiraga mwana ko amaze gupfa mwene Ildefonsi n'uyu mugabo w'abasita mwana Mukiza bambwiye nk'abantu ko batatu cyangwa bane bati n'amazu kera batangiye kuyatwika mwumvaga ibintu byahindutse ibintu bibaye ibindi nuko mu kanya gatoya nyine twama tubonaga urwotsi abantu amaze korashya ubwo barazamutse bararenze ku kavumu barayitwise barazamutse barahuse mu isoko bagere mu isoko barayitwise wamara kwitwika kerubwo mugorore y'abasiti ibirahiye mugorore y'abanyakarami ibirahiye Kabembwe ibirahiye Mugoni ibirahiye twahagaze nyine gutyo ko turarangiza muri za Nyagisozi kuri Nyagisozi nuko amanutse inka za Rwanjara zihunze zamazimanuka zirika neza kuri Rwingi ziza gufata iwacu igihe twicaye aho tubona abantu ko bama baza birukanka bakurikiye zanka twe twibwira ko ari aba basore bacu bazikurikiye bahunze kuko twabonaga hari imbunda nishi kandi abantu ari benshi tuti nibo bahunze bakurikiye ziryanka ariko barahunze naho ni mayimayi ikurikiye zanka yamimanuka yamiza yiruka ngo baje kwika mu camba irazitanga yanza kurasa Abungeri muhita mumenya ko ari za mayimayi ubwo batangiye kurasa Abungeri bama bafata zanka barazihindukiza baziciyemo ibice bitatu abambere bashorera igice ca mbere abakabiri bashorera icya kabiri nyine kugeza ku gice cya gatatu bama zizamukana barazirengana ku isoko ubwo ngo bazirengana ku isoko umwana w'iwacu bari bafite utwombo bakoreshaga numva avuganye na mwana uyu mwene Njogore nani uramwibagiwe mwene Njogore aramubaza ati se numva arahamagara ati ahamagara baba ati imutabare muze duhure ku isoko inka ziranyazwa nuko ngo se kumuhamagara ndiyamufatisha ngo se kumuhamagara ndiyamufatisha ndetse twamba dushaka kwibwira kuko wenda agize ikibazo wenda apfuye nawe nukoga umugoroba uburabaye turaye aho burakeye na kane nanone ya ntambara yamayirwamo ubwo munsi w'akazi kane barwanira hano ku isoko birukana abacu bama bajana barabinjiza mu rurimba rwa mbere
ku isoko iyi ngiyi ese yari ya kane hariya ku kabara hari ku Gishenyi bama binjiza gutya mu rurimba rwa mbere ngo babinjize bose bama barara bariko barebana baraharaye buraca na gatanu ngo buce na gatanu mu gitondo tubona ko aba bana biwacu bava mu rurimba bama baza umurambi wose naharya ku masomo ya Ntare baratambuka barinjira mu Banyakabara barahuruka barinjira mu isoko ya mbere baratambuka ngo batambuka isoko nyine binjiye mu irya ya kera mu muhanda uja ku mugorore naho niho babarasiye twama tubona ko bose bama bariruka baraje barinjiye mu rurimba kabara baratambutse barinjiye rurimba ya mbere uko bari nyuma yabo ko bararasa bamwe bamanutse gutya bikonera gutya bazofatira ku kabingo abandi barikonereye bazofata mu yogobo abo bamanutse basha mu yogobo nibo barimwo marehemu Revera Hekima abamanutse baje za yogobo nibo barimo Revera Hekima nuko bagize gutya baragiye ngo bamare gushika ubwo natwe tubona intambara ihinduye isura tugize gutya dushoreye abantu tutereka tuje mu yogobo ico gihe mwari mutarava kunya gisozi mwari mukiri mu muhana gusa ko murarangiza ibi hakurya nuko turamanutse ngo tuje kurenga tuje mu bivumo kera babaserutse kwa Semwanduke baratwise babaserutse mu magaje basaga n'ababitambitse imbere mukiri inyuma tukiri inyuma turasuye turagarutse ni wacu turaharaye ubwo haje abasirikare 11 bavuye kwambo baraje ngo bamare gushika bati twebwe nta kindi twokora nti tworwana naba baraturenze ariko ico twokora turashorera aba bantu tubise ku muhanda turagarutse ngo tumare kugaruka no turaharaye turakega mu gitondo twese ubwo twaraye mu gihuru abasirikare bako bavuga ngo babashane babitse ku muhanda n'aba leta babamarukane babashakira inzira babitse ku muhanda kuko iriya kunta zayo ubwo bari basankaho kera bahafunze zarangiye none akavuga ngo batwitse ku muhanda tuho umuhanda wose gatuja ibaraka muri iyo Monique ga ukoga turaye gaho burake mu gitondo ngo habe mu gitondo abagore tubasize mu guru turaje turazamutse duhagaze ku irezo dusize abana n'ababyeyi tubasize mu gihugu turagarutse twe duhagaze kuri rezo batuma kuvugana nyine n'abantu abari hehe bahe batuhamagara batubaza amakuru uko bimeze twanywega turababwiye noneho ubwo abo basirikari bakaba baraye ahitwa muri Kuwait ndahabona niho baraye barara mu muhanda baraye mu muhanda noneho abacu turabagabo benshi duhuriye aho ngaho bati dutora abantu baje kuzana bare abasirikare bazi bashorera abantu hakibona kuko abantu ni benshi nabo abasirikare ari bakeye barantoye batoye Sadoki Budeyi batoye Seretanda badutoye turabagabo batatu turagiyega ngo reka tugiye kuzana aba basirikare naho kera kurya mayimayi zavuiriya zinjiye uko tuzirimo zinjiye mu muhana wa Nyagisozi wacu zahurutse niyo turi mu itongo turimo turi inyuma y'itongo nabo bari imbere ako nta makuru muramenya ko bahageze oya nta makuru tuzi turagiye ngo tushike nijoro ari imbere y'abacu ndababwira ngo dore ngabari ba mayimayi batwise bivumo kandi ngaba bageze hano ku murambi none gadusubira inyuma kugira ngo batatubona bikabatera kuza gushakira abantu hano tuze naho koko turavugana gutyo baryamye kaha bamwe baryamye kaha abandi kaha ko barababona bako barabwirana ngo ntibaturasi dufite inkoni mu maboko batabasaza turabarasase nitumara tube dukwanze ga abantu bose nukoga ngo bamare turagarutse abacu batese ko mugarutse none icyo kitugaruye ndi ngabare bageze mu bivumu kandi baje nuko nikishe nukuri twama twumva baryaga tuvuyemo abama barasa imbunde ko zamazivu bama barasa birukwanka baroriyo
iyo turi ni ukuvuga ngo bako barasa nta n'umuntu wabona wambaye iteni bari abasivile gusa twese nta muntu wari wambaye iteni igisirikare ntawe ahubwo abo bana twari kumwe harimo abana nk'abatanu bari afite imbunde bari bavuye mu rurimba ariko zirarambitse ziri hasi ntibazibonye nitwo babonye kandi mwe ntacu mwari mufite muzari inkoni gusa nuko gatwamaga twese gatwiruka iyo twagashikaga irya abagore n'abana basigaye usanga nabo birutse nyine bamanutse baje pfo mu gisambu ni ukuvuga ngo umuntu yaza yiruka ahabonye yirukira nuko ariko nanone abagabo ukaza yukanka ushaka y'abana bahungiye ndagiga naha umuhungu usanga umuhungu wanje aho yicaye n'umugore we na nyina n'abana yego twamye dushorana n'uwo mugabo budeye nyine tuwasanze undi mugabo wacu usegikwere nuko ngo dumare gushika ngo bagire ngo bicare ntoya nti ngaba baje badukurikiye noneho ngize impuhwe z'umwana nibicara bakamufata baranja kumutesereza mu maso nukoga namambwira umwana tiruke nga nyine ngo namambwira umutima umbwira ngo yiruke niba ashake bamurasa ariko bareke kumufata niba mufata baramutesereza imbere nukoga ngo yiruke bose abantu bose bamaguduka twese gaturamanutse turize ngo twebwe hepfo kagira umwana wiwe naniwe twatumanuka ahantu h'amabuye badutemba mu nzara naniwe kwirukankana wa muntu n'imyaka y'ubusaza iyo tagira umwana aho ntibari kumfata nukuri ndebe pindukiranye wa mwana ndamwitegereje ndambikuye ngo nkize ubuzima bwanje ubona biramubona nk'ivyo yego nuko iminsi ye niyanje Imana yarayihuje gusa iyo se abasiga nukoga turamutse hepfo yine gutya ukumpa kera babangezeho n'uwo mugore n'uwo muvyeyi mukabudeyi mbona arahagaze iruhande rwanje kera babageze mutaragiraho muje ndamubaje nti gituma uhagaze wowe ati gituma ati njewe ati nireze narangije nukuba yakabona ko urupfu ruri imbere yiwe byarangiye urupfu rwarwanye rumunukaho nti noneho wowe genda n'abari ko bize bariko bariruka nawe gerageza wiruke nuko ngo mubwira toya nibwo bwansubije ikibazo arambwira ngo yireze yarangiye mu kanya baradufashe ngo bamare kudufata baratuzamuye nafite amafaranga $375 bazinguyemo ubwo babafashe muri babiri na wa muvyeyi n'uwo mwana nakakuzukuru kanje mubaye batatu n'umushi wa twari kumwe wahingiraga nkuru nziza baratuzamuye no ku musozi bakuyemo ayo mafaranga baratuzamuye Gute gushikari iwacu kuri Nyesuzi bamudusanga umuhana wose wahitse kuye gusinzu y'ibati ako amazi yose y'ivyatsi bayatwitse yose bayatwitse mwamubireba gutya musanga umuhana wose wahitse mu mazi kwako dugenda gutya mwambukuye pana n'umuriro amazu hayasha duhungumira turamanutse turise epfo kwikanisa turaritambutse n'ahantu mu itongo rya Rutanga niho batwicaje umwanya indege ziraje zako zamaze zica hejuru n'ukuri bati ngo kandi indege zo barasa bamwe bashatse kwihisha kanya barahagurutse bati muhoje tugende kurya bavuze ngo tugende bakoreye wa muvyeyi isakoshi bamukorera isakoshi umwatesiye uyu mukecuru uramukorera isakoshi ngujane kandi batubwiye ngo tumujane ayijane atindi byokunda arayeso yarayimwatse arayirambise ngo amare kuyirambika kurya yirambise atoye akaba yarafite iswari ibiro bibiri arayimuhaye wa muvyeyi wa musirikare aso nabagize akanani yarafite akabuyu hano turagenda dutoba iswari ati turangize tunywa amazi yawe nukoga
baratambutse ngo baje kugera nkaho aho ku ikanisa nanje barampagaritse nambaye amakoti abiri ayo nayo nararanye ibyoya banje kuja kunamburaga rimwe banaka n'akanefu nari mfite kujya nyine ngo agere nkaho wa wundi urya bariko bavugana mbona ko yamasa mutambutse yanyamuturuka haruguru yanyamurasa hano ibumoso arasa wa muvyeyi ga Mukabudeyi yatwari kumwe abari umurasa yanyamurasa ni wa murashe wenye kandi amurasa amasaha narimwe nuko ndiruse gamusanga usanga wa muvyeyi yamya gwagaramye gutya nagiye kumwegura nyine amaraso atangiye guturuka mu mazi nukuvuga ngo nawe wirutse wavuga ngo nawe barakurashe nirutse gusa mwegura ako ntiwatekereza ko wenda yohita kurasa tiwaza ubitekereza nubwo no bitekereza ntaco bizage habimbwira wama wiriko gusa narindi urimo wari kubona ko gwabaye nta buzima bukiyabaye ndamweguye gutya ndamurarise batese pase ifa ikorana ibiki ndamurarise gutya mujyamishe nyine murarise mumare turatambusega turamanutse turise muri Rwindi beke muri Rwindi umuvyeyi uri ahangaha nyine Mukamarihe mu Mukiza naho ubwo mu kumufata bamusopse babona afite ifaranga bakanga kuzimwakira hagaragara abahungu babiri bari bamubonye bagakenera ngo bazimwakire ku ruhande bonyine aha baba batabona se kuko izo zanje bamaze bagabana gutyo bose uko bangana aho ngaho bakanga kuko ababo bazibona nuko baramuzamuye badusizaho bamaze azamuka bararenze hirya mu ruzi muri Kabembwe barakutse barinjiye gutya harya mu itongo ngo binjire nako turaje nyuma bamukoreye imatera ngo tuje gushika twinjiye nyine mu itongo ngo mpidukire harakiri ku naniga yari itaraba igihuru cyari kitaraba hari mu kwezi kw'icumi noneho ngo mpidukire gutya ona wa muvyeyi mukanya numva nyine ko barasa amasasu abiri naho ubwo baduhujije nawe ubwo banzamuye banaka amafaranga nico gihe babazamuye nabo aho bari bishe babafashe abagore 3 n'abana babo 6 ubwo nibwo wari umenye ko nabo babafashe ubwo babasangishije aho ngaho babanaka izo faranga ubona ko nyine babafashe nabo bari nkabangahe bo bari bafashe abagore bari 3 n'abana babo 6 bose uko baradushoreranye gatwese ariko barashuwo wacu ibo babatambukanye bari bageze nkahari ariko barahindukira nyine babona ko bamurashe nuko gaya amafaranga barayamwase bamare kuyamwaka nkabanaga n'umukazana we naho babaha baradushoreye baraturengeje mu isoko bamadusanga ni kuko kwimiyenzi musanga ari benshi banye badutega nkakujya ko bariko batega abayumbi nuko baratwiterera aho ngaho ku gatara bati ngo nimbaheza umwana ntisimubaheza baturamuduheza ntisimubaheza ati mumpe mu maboko ndanze ntabwo mubaheza simubaheza araroha yamageza umugongo ahagarara kari munanze kumumuheza ngo ariko ndamuzana hari ndamubwira ngo kuvuga ngo mukure mu maboko yanje banzu nice mbone kuguheza uyu mwana ubona kumukura mu maboko nuko yamaza yamatora inkoni akankubise naje namagira umwana gutya wanga kumurekura nama mwica gutya nyine nawe muhituko amazarankubita babagore bavugije induru ngo bavuze induru uwari barimo mukuru bari nkare kuri iriya nzu arahindukiye araje niki ati ndamubwiye ngo ntabwo umwana aranga ndatese umugire gute ati ndamushinja ndatese ushinja umwana kubera iki ngo se ngo umwana w'inzoka ngo sinzoka avuga gutyo ngo umwana w'inzoka sinzoka ngo cyangwa ngo base si babahaye baturasa aramwegereye ngo amare kumwegera amwatse yankone yarafite je tuziga ngo nawe waje gukubita amaze amuhinukira amaze aramukubita akubita yari nk'umugabo mukuru se yari akiri umusore yari umusore nawe aramukubita araho ariruka arahunga aya mateka gusanze hano naho wahoze nimba ushaka kuja kwica ja mu bibogobogo ja mu bibogobogo ariyo usanga
abantu baracahari ariko abangaba bamaze gushika hano umwana muto kibikunda turanze ntumwica ariko yari gitomuga nuko wamarega kuvuga gutyo mukanya uwabaramwegereye atewe ati wewe genda jana aba bantu bakure hano ati yakutumba yavuze ngo ndi abantu ndi mubiki aho urya nane wundi mvuga kera bari batanze raporo ko hari abantu bafashe ati noneho bajana nabanywara umogi uko ko baranywa urumogi ko baranywa inzoga ati bajane bo bakwicana araduhagukije aradushoreye asa n'ubahungishije n'uduhungishije twamagato ha wa murambi wose no kuri matunda turikonereye turise ku kagugu badufashe saa 5 badukura mu gihuru baturengeje ku isoko saa 8 z'umugoroba batwikije ku kagugu saa 10 nukoga ngo bahadushitse aje kandi gahungu kumusore umusore muto cyane niwe ngo aruyoboye intamba araje ngo amare gushika ati pase ati humura ntakukibaye atugo batakwiciye ukabugeze hano ati humura ntako ukibaye kandi birashika ati birashika wihangana ubuzima birashika na wa mwana wacu amufite ndamufite naba abavyeyi turi kumutwese nukoga arababwiye ati nimuzane ati numaheze byo kurya baragiye barirwanse bazanye imisima bazanye n'inyama barunza ngiye sinoshobora kurya iyo n'umurwazi wa tension bikaso nkagira na estoma ntabwo nikanze ntabwo nubasha kandi koko nta mutima wari ufite kuvuga ngo barasha umuvyeyi wawubona cyamubona ariko ni gitangaza nukoga ngo marega kubabwira gutyo abwiye babavyeyi yamyaje kubacangamura ati mwebwe ko ndabitegereza ati kabona nta muntu urwaye izo ndwara pasera avuze ati none mwebwe ni mugi ati nuko nibo baratangiye nyine bagumye gukoraho barahiye mukanya akoze n'isakoshi akasakoshi ke azanye ibenyizini ahaye wa mwana aratamiye ngo atamire wanjeka ngo atamire yamavuga ngo ni ukuvuga ngo yarangana gute uwo mwana kari nkuyu ako nawe nyine ni ukuvuga ngo yazabona ko habaye ikibazo yakabona ibihaye biba akabona ko ari ibintu byahindutse nawe bese muri make yikanze birumvikana n'amasasu ko atarumva ariko arumva imbunde zayo zivuga ko baraziturasira hejuru harananiza n'inka zazimenya ko intambara yabaye ko byahindutse nukoga ngo arangizega akagoroba kaba karabaye ati naho ubwo ituro yaje chefu ituro yamashika yamavuga ngo mbese kagugu yose yari yarahunze nta muntu wari kuba kukagugu habaga abagabo ngo yumvega ko bafasha abantu aragaruka araje ati bavuze ngo bafashe umupaseri naho ni wowe njewe twari tuziranye yarakuze mwari muzi twari tuziranye cyane ati imbere yuko upfa nanje barabaza abantu nta muntu ugukoraho mbere yuko upfa nanje babanze banice nukoga ubwo turaho turi kumwe nabo abwega wa mukuru muri bo ati noneho uyu mwana we ndiyo aha yabona babazanye uko babazanye yari ko abibona yaje barako babakubita yabibonye tiyori ati none bampeza jewe nibashiki wanje uyu mwana ararya utarya ni sekuru ariko uyu ararya nuko turahagurutse ubwo kera zibaza saa 3 za nijoro turagiye ngo turi gushika muhana hagati none gabe wacu barahazi ngo kwa Berenego tuhageze ngo tuhagere niho nahuriye na mwana wa Makongo ashoreye ingurube ayifite mu mugozi niwe wari imbere sedaye we nawo bagufashe ati rekuri iyo ngurube wiruke namubwira ndi iruke ntaho ntukira ariko bakurase upfe barako bakurase wama wiruka ariko igihe cyo kukwica nikigera baragutesa upfe nabi ituro yamaguruka yamunyaga wa mugozi aho yamamufata gutya yamamwarasa atiruke kurya mwaraje harya nyine yahagaze gute yamahagara wa musore n'ukuri ko
iruke yari yagize ubwoba keruka babo abashoreye ba nyina na base babashitse nuko baturahuye bari guhura twanye mwiriwe baratambutse natwe turatambutse twe tugiga ruguru kwa ituru nabo babajanye harya twari turi nawe wa musore gaba baramujanye nawe baramujanye shikega twe turaye iyo ngiyo nabo n'ababagore turaye giyo ngo dushikaho ituro ampaye gitanda ndaryamye urakeye mu gitondo uko se hari abantu babarinzi bari mwari mwajanye ku buryo babarinda cyangwa bari bamwize bari baturinze nukuvuga ngo ntabwo mwigeze mugenda wenyine ngo bamwizere ngo mujane gusa ntibamwizeye babashizaho abarinzi nubwo banyu barara kuri iyo nzu urasha mu gitondo twanga ko wenda yo bacikisha nukoga ngo amare ngo turaye gahubura kiyo mu gitondo turamanutse badusangishaga bacu twatangiye gusamba jewe na chef Makongo twatangiye gusamba n'isazi ibiri za mu gitondo tugeza saa 10 mwamusamba duhaye dusamba mwakaza uzimakanika tuti turamuzi ari tutari mu bijabo turareka kumumenya so umwana wacu n'umwana wacu turamuzi muzi nkunda abatwari turamuzi n'umwana wacu arihe kuri none iyo ntituza kwari ariko turamuzi umwana wahamagaye turamuzi uwo akagenda undi akaza ngo nanje nduyu undi kujya kwabo kubikazo neza tuweza sakuri baba basambisha na wa musore ko ntacyo bamutwaye bwake yari amahoro turaho twese ari amahoro twiriwe gaho ngaho haje umugabo umwe mu bembe yaranzi ati abantu bose bahunze none ga nta kundi mbagira yamakingura igitaraciwe ati ngaho nimuzane imishashi mwotse mwokereza abantu ntawuzi ibyo mushashi ngo apfe wa mugabo umwe avuga ambwira ati ntawuzi ibyo mushashi ngo apfe barabaheza n'amazi nta wundi habe n'isahani tayiri hano n'igikombe cyo kunywesha amazi ndagihari zose twarabijana mugiye umushashi gusa nuko ni barashakira amazi abangaba mugiye nuko ntakumuha murishwa n'ibindi ariko birinitwa n'inzara nuko ga uwo muhungu gatutsi akingura yamakomeza ikombe hanze aragumya yokereje abana yokereje ntaho atuzaniye mushashi twembi n'amakonga aho duhaye turariye umugoroba urabaye saa 10 ngo baturekure noneho bakava nkatoyi yari nkahari ariko kugira ngo uyigereho ukurira akamamba kari aho gatibuka yego noneho namanza negamira yanana wa mwana reka kureba so na nyoko reka kureba umugore wawe tuwabona Diadoni mu ntambara ya mbere abantu biye bose barashize tuwabona aba bana yatekanywe nuko agize ubuhanya abasa abandi bacu yari yagize nawe nimba usigaye uzobona abandi bantu reka so takwatagize yarakuzaye na nyoko naho umugore wawe n'umwana wawe ibyo byibagirwe we ugende uciki wamawiruka kandi urupfu turapfa twese ariko urupfu rwawe nirwo rutubabaye kuko ni wowe musore mwari barakwica nabi akamangura gusa mana yari ikaze yari yagize ubwoba nukoga ababo bafanye nibo batarako barabasoka mu nzu umwana w'umurundi n'undi mwana w'umushi uwo mwana w'umushi baramuhamagaye ati niki nawe ati jewe nari umukozi wawe none kurajana nabo ati imbundega zaravuze turahunga twese turiruka turahunga turahunga batoye wowe uri umunyarwanda atoye ufite ibanga ry'abanyarwanda atufite ibanga ryabo kandi bababona ari umushi araho bamusambisha igiswahili kiraye kabazana umushi abashi baraza baramusambisha kumwisho mbese kazutsa bugurube kugira ngo apfe bamuhaye imbuto bati ngaho garasara ubwo atarabanzi bawe ngaho barasa nukuri kw'Imana bamuheza imbundi ati nimba atarabanzi bawe ngaho barasa arababwira ngo icyanzanye naje gushaka ubuzima bw'umwana wawe sinaje kwica ababwira ijambo ryamwicishe niryo ryamufata
nukoga burije bamurasiraho nti baramureka nukoga burije mu ijoro kandi batangira kuri wa mwana kandi ujye umusore wanje wa muzukuru bati ngo nimo baheze ndanze amaze haba intambara n'ukuri kw'Imana abariya baducunze bati ndi twoba baheza ntibikunda byotugirira ingorane barakinga bamwe bakanga kubatanga abandi bakavuga ngo mu maduheze bararoha noneho barya baducunze bama binjira mu nzu abahungu bane bakubise umwango bashize amakari bahambwe barya bacu bari bane nabo b'abasore bose bamagira cyo bafasha wa mwango iryo joro ho naho twaduhekera ntawe uzumenya kuryigana hari intambara gutya neza neza saa 11 n'igice nibwo twufite intambara ihagara bakarasa bakakubita umwango bashaka ngo badutere mwogo runete ababo nabo bakanga abanyafata umwango mwamubyumva ukuntu byabigenda uko bari ko barwana bakaroho bagafata nabo ine bakarwana chef Ituro nawe yarakira aho ngaho Ituro yari yagiye wabega mu gitondo bukeye Ituro garaje bamure gushika inama oya iri joro ndawamenya kuryigana tubonye gusa rikeye nuko ndamubwiye nawe yahamagaya abanyakirumbi chef w'ikirumbi na wanakiheri nuwo kwa Gatete bose bare bamaze gushika arabahamagaye bashanye hariya arababwira ati ico nabahamagaye naje ati niko murabona aba bantu n'abantu bo mu yogoboko n'abantu barutabura bapfe twese dupfana tubonana ejo mutazo ko ntahimfana ariko nje navuze ngo barapfa mbere yuko nanje mbaza nukoga yabaga habiga ukunko kera ba mayima barya ba mayimayi babaraje ngo bamare gushika bati nisoke noneho nani arahamagaye Ituro amubwiye ga ya makuru mubwiye ngo yamubwire abwira yakutumba ati nimuba ari hehe ndari mu bijabo nukuvuga ngo niwe wari umuziro niwe wakobaza gusa kandi namubwiye gutyo yamubwira babo ngo uyu mugabo avuze kuri kwabagabo ati bari abantu twarwanye nta makanika ntiyarabari makanika abantu baza ari 10 mwabirukana bakirukanka barindwi bagahurukiriye abatatu bakaryama ati bakabama ati bariko bama ariko avuga ati bariko bama biruka gisivile ati ntabwo abarimo nukoga ati ararangije ahamagara twese yadusambishije ngo banywa dusaka umuntu wese wari ufite akantu bakamukuyeho habe n'abavyeyi bari udufaranga bari kwakenyerera bahishe nahadagerwa bariko bahagera bakazibaka karangaga baratuma kuzibaka batwaje bahageze imisiri ikirumbi mu buzima ntomenye ko kwiganira bubi mu buzima ntomenya gusubiramo ngo umenye ko mbuvuka nuko kw'Imana bubabashe nyine ubuzima bwabo bubi uko bakaroha bakaje boyine bakashinama barahagaza aho bati noneho mureke twice abagabo bombi twice paseri twishe na chef kandi turakubica turabarasa mu bitugu ukuri tuvuge ngo twabarashe biruka akurumva boyine bakavugana bakananirana uko twaharaye amajoro bukeye ku munsi nyine ugira gatatu mbona Ituro araje ngo shike arampamagara mari kumpamagara aranjanye yari ahagaze mu ipembe nyine gizu ngo apfe ngo duhuze amaso araturikaraje ngo arire nta gihanga nanje sinamenye yafuye nama nibwiraga nyine kuko ari babana aje kubika ko ari bo bapfu uhita ubyibwiye nama nzibwiye mushika ati jewe nti babana bapfu bose uko ari bane ati kandi urupfu bapfuye sinoro kwiganira urababaje nta umuvyeyi wabyaye wo kwica urupfu kandi ntawo rubwira undi tiyati tewe ati aya marira ndize nayo urize arahagije kuvuga ngo
uze muri bariya ababyeyi ba nyina na ba nyinasenge n'abandi na base ubabwire ngo babana bapfuye baje baririra imbere y'ababanzi babo baje kubica tuzihorera wamuceceka nanje nceceke ati sawa ngiryo ijambo ndarwa umenyikurije sawa ndaje nyine namanigiwe ejo nyine usanga aho ntakintu cyabaye ndinjimwe abacu bari bati se nta nindo aruguhamagaye nitura ati nta makuru y'ababana ese amakuru y'ababana nimba bagihari ubuzima barimo n'ubuturimo nimba badahari ubuzima n'ubungu nimba bapfuye barinze gupfa kandi ndetse niba baye banapfuye tiba baruhuka ariko twe nitwe tugifite ibibazo kuko natwe ni nkaho turi uko turi mu rupfu n'ubu buzima turimo ntimamona ko bugize bati ubwo ngubwo bama bazamuka bashika irumbi ituroga arabakurikiye ngo bashike bakoze inama uwo wari umunsi w'akazi kabiri intambara yabaye niyinga yabereye mu Banyakarama yishe abahungu b'Ikirumba babiri bakuyemo bari mu kiri bati bitoba abangaba bo dukwiye kwamba yakutumba yange mutetezi yange kwame tugenda hagira umuntu wigira akabamba sireshika batere mwo kurunete turo yamagaruka ati birarangiye baravuze ngo babice ariko yakutumba yanze ati none muhaguruka ari hakuze imvura twama duhaguruka twese n'ababandi bamatwaka bamwe abana barya baducunga ati mushi tugende bamatumanuka imisozi turika mukuzi turakuka no kwa Gatete niho kandi twari tuguye bama baguduka umuhana wose badutera amabuye babandi baragerageza n'abana nikubaza bose ati mubiki ngo bagerageze ngo birananiranye bati twiruke twama twiruka umuhanda wose ahuruka na Kiheri shike na Kiheri umuntu wanyuza kudutega mbere yirevera waho nani yo mubembe nyine araje araduteze banye bagutuka bose arababwira ngo mwitegereze ngo amaso ntagira uruhu ngo ariko akanwa kagira uruhu ngo mwitegereze ngo ariko ntimuvuga bose murababonye ati none nabo ariko ejo nitwe yamatujana aratwinjije mu nzu muwe atwaye intebe mbese tubaye nk'imfungwa nyine nk'imfungwa aduhaye intebe azanye ibiti kararambitse aho aje kwanse mu bantu bazanye ibyo kurya ubwo baturi kumwe na Itu bazanye ibyo kurya abashoboye kurya nyine bararya turaye aho ngaho burakeye mu gitondo bazindutse badushorera kandi n'inguri ngo duseruke inguri naho ubwo tukiri ku Kagugu bazanye abanyamagunga ibo bama babatambuka wewe uvuze ko wamusenze baragwana barakubitana ntamenye ko ndi kwiganira kandi ko none ko turinjira muri uyu muryango hano inyuma hari uwundi iturati none babira abantu barapfuye bararangije burya nivyo chef turu yazamira abantu bararangije barapfuye nuko twaga turashisa abandi bari ibindi gagasigaye yavyo nivyo kuhava tutabanyika tuzi murakoze cyane pasiteri mu by'ukuri Imana yakoze imirimo ikomeye biratangaje kuba Imana yarabakuye aho hantu mwebwe mudukurikirana dufite Imana ikomeye nubwo waba uri mu bibazo bingana gute nubwo waba uri mu bigaragazo bingana gute ariko dufite Imana ishoboye byose tuzongera tugaruke nitubona umwanya pasiteri azongera kandi n'ubundi adukomerezeho murabona ko dusa n'abakikije ariko tuzazana